rasa membeli rasa kenangan pikiran tugas bidan sarang-sarang ajak ragam arti ya dia sonrakan nanti jadi subang alat tunangan lagi rasa stres dan melindungi kesenjalan karilan ya dia sonrakan nanti jadi subang panjang masa kapan lagi rasa stres dan melindungi kesenjanya hilang. Tugas bidan sarang-sarang ajak ragam nadi ya dia sonrakan nadi jadi subang alat tunangan lagi rasa sayang begini kesenjanya hilang ya dia sonrakan nadi jadi subang panjang masa kapan lagi rasa tersan begini kesenjanya hilang ya dia sonrakan nadi jadi subang alat tunangan lagi rasa sayang begini kesenjanya karilan ya dia sonrakan nadi jadi subang panjang masa kapan lagi rasa sayang melindungi tu senja akan hilang.